Ogiso show Adom TV na meyanko akire biem na Gomoa abetodwa se nipa du miensa ena nkraman aka wo mo no Kofi aje wa homa no so Kofi awia wuti enkan ye mo ha abia mejoso nipa du miensa no eye afi nko a na mfie sai na nipa du miensa na ya record enkura na mpani abia benimfo ena nkwala enya afi we na nya bosome ena na otwe 2 days per ano ne ya no ana nkraman kama ba ko pe enye nkraman boy kama ba ko pe ana wakan do ba ko 13 an Gomoa Dominase within 2 days me don ka say benimfo ni apreso mo ke so mo nya sakrama no atimi akuno na de ko ba ni se o ta se kama na ka so mo ni me da kama ni fi do mu ya se kama na se ti Gomoa ani wo be hia bia no akaw na ba ya ba ko pra bia wo ya ba na gine na de about the common can or 2 number the or can or 2019 and now nyina and 2019 and now ni ho any abana gini zaro and the common can 2 number or so no can 2 number boy am no ka ni party team the common can go for Gomoa nya dia o matimi anya abona kuro but the control officers for Ghana has the data of Gomoa is just omuguzo omukese ometimi nya abwa kama no na ometimi yakuna ba ka afuna drone bi ni wonti awama drone edi drone bi we bi se drone bi efinka aba amno ka sei omo anka mala kekka no omo di awo omo muguzo se omenya kama no makula so muguzo enam community ni obi akama ka ni bia no oba ba fona de 2 days ni pata ekun aso mo twen jo se so mo nya kama na nkura bi ento akwa mo cha de na bia no medno akwani mu but omo hete mbeti ya control details nda be ya ekwana usu bi engo wuta de ebisi o wutu beku adano serious about 2 days nipa 13 na kraman ba ko pe na wa kraman nipa na se wa kraman kasa afia eno ne yentimi hu eta se ni asamle ma no twetwe nko wo se omo so ka hono akasa wo ma memrem no over 450 years nya Gomoa Dominase be da hono omo so busum na nanom na mamrem no ya nya kraman nkromo ta se omo gidi se omo busum kase okromo no o chikraman eto de kraman chikroma no bodam enti omu nim se obi na de kraman ba kromo no bodam enti no kraman kana no de chikroma no bodam enti omu gidi se sa kraman ni bi na obi dia ba kromo ta se no ekrono trenti amanfo Premtobre Kasee si down batam enti omu gidi se awo ni bia be tre de bi kraman ba kromo a se do kraman na bodam wa ti Gomoa wo wi amanfo za no nti omu kuso omu se omenya kraman na kraman tak particular kraman na kuno na bikama bi okromo bia no mahase ambekunu alaso beyi kama na beyi kama na to alaso bekunu fi kromo enti sabredi ebetimi akase nipa dumiensa ni nyina no wo manya rabies pane ni bia obi ahoye yempese yebeti anano de na abofra dumie no se dumiensa no ofa so hwere ne nkwa no afia ta bebe omunya ma wo mpane but o se abaya eni eje oja okra nyeye ne na za so ndika kamera tu na mre de ponjo no de very serious ba omuto ma wo mpane ndi egbo mpae se biboni bienti oma wo mpanye ni bi omo nya dole bi dia wo but omo hese omo monitor ko ze obi aho beton ya mo mpaye se krama kro no so ye behu no na wa anhikuro na sesa wo nkrama ne keka no mu Kofi na wase na so bo ho ban yie obra wo de wa mane bo free ho ba no yeda se ya mane boni Kofi aje ene ete ne nka Gomoa Dominase krama ba ko anura ne nne nipa dumiensa ene wawe wo mu wasa adwane enti we de fa ho bra ne enchew na ese ebe odeyo